همو یکن بله هم de notu nesalya min salvegera şehadeta wan da Şeyh Said ve hevalê wî birêzdarî bi bîrtîne. Serokê Tevgera Azadiyê ya Kurd a 1925 Şeyh Said 46 hevalên xwe notu nê salberê di roja 29 Haziranê 1924 da Jaliyê Devleta Türk ve li Amedê hatin darvekirin. Şeyh Said ve hevalên xwe Jaliyê Dadgeha Xorsan ve bi şêweyekî bêhukukî û binpêkirina hemû şêwazên huquqa navnetewî Jaliyê Mahkema İstiklalê ya Şerqê ve bi cezayê îdamê hat cezakirin û hat darvekirin. Amedekarê Tevgera Kurd a 1925 Teşkilata Azadî an Komîta İstiklalê ye. Ku serokê wê Xalid Begê Cibrî bû. Teşkilata Azadî li Bakurê Kurdistanê amedekariya serendanekî berfireh dikir. Devleta Tirkiye bi wê amedekarî û xebata siyasî, leşkerî, diplomatîk, civakî ya ji bo serendanekî berfireh ya Teşkilata Azadiyê ji bo azadiya Bakurê Kurdistanê hesiya. Devleta Tirk ji bo rê li ber bê serendanê bigire di cotmeya 1924 da ewlê Yusuf Ziya Begê ku yek ji rêveberê Tevgera Azadiyê bû girt. Paşeşî di bîstê çileya paşîn 1924 da ji Xalid Begê Cibrî girt. Devleta Tirkiye her du rêberên Kurdan şandin hevsa Bedlîsê. Devleta Tirk ji bo ku bikarbe amedekariyên serendanê pûç bike, berevetî bike, lê xebitî ku serendanê bê amedeyî û ji wexta xuzûtirin bide destpêkirin. Hemû derfetên xwe bikar anîn. Di roja 13 Sibatê 1925 de bi provokasyonekê Devleta Türk bê amadeyî bê rêxistinî berxwedan û seredan dest pê bû. Di demekî Kurd de seredanê gelek bajar û deverên Bakurê Kurdistanê bela bû. Gelek bajarên Kurdistanê ketin destê Kurdan. Lê mixabin ji ber ku Tevgera Kurd ne bi rêxistinî zû dest pê bûbû, Şeyh Said ji bo ku bikar be hêzên xwe bi ser heve bîne paş vekişiya. Di roja 14 Nîsanê 1925 de Milazim Qasım an jê Bînbaşî Qasım'ın hevlingê Şeyh Said bû. Şeyh Said û hevalê wê li ser pira Abdurrahman Paşa ya ku ser çepên Muradê ye xistin kemînekî û li wê derê Şeyh Said û hevalê wî teslîmî Devleta Tirkiyeyê kirin. Di aynı rojê de gorî biryara dîwana herbê ya Bedlîsê ku dîwanekî herbê ya ku bi desthilatîya taybet yên Devleta Tirkiyeyê bû hatibû wezîfedarkirin. Di roja 14 Nîsanê 1925 da li Bedlîsê Xalid Begê Cibrî û Ziya Beg hatin kuştin. Şeyh Said û 46 hevalên wî li Amedê li qada deriyê di roja 29 Haziranê 1925 da li Amedê hatin darvekirin. Rêzdaran, gotinek Efrîkiyê dibêjin heta ku şêr dîroka xwe nenivîsînin wê di hemû çîrokên nêçîrê de teslên nêçîrvanan bêdayîn. Ji ber ku hemû rûpelên dîroka me bi komkujî, bi jenosayd, bi talan û sirginan, bi kuştin û zîndankirinê hatiye nivîsandin, 365 rojên salê êş û birînên me, hes û xemgîniyên me rad xeber çavan. Ji ber wê yekê em dikarin bi hêsanî bibêjin, milletê dîroka xwe nizanbin, sedem û sebebên şikestin û têkçûna rojên derbasbûyî nizanbin û ji derfetên zanebûnê bêpar bimînin, wê dîroka xwe ji çavkanî û argûmanên serdestan û bi zimanê wan fêr bibin. Ew jî wê tesîrekî negatîv li ser lênêrînên me yên derbarê bûyerên dîrokî de bike. Wê xwendin û dîrxandinên me dibin bandora çavkaniyên fermî de bimînin. Gava hinek aliyên siyasî rabin bi hişmendî û bertekên xwe, lênêrînên xwe û argûmanên dagirkera bînin ziman an formûle bikin, derbasbûyîna milletê xwe û bûyerên xewimîne bi berçavkên dagirkeran binîrxînin, wê gavê pêwîst nake bêjin dijminê me heye. Em hemû baş dizanin heta niha derbarê berxwedana 1925 da bi sedan pirtûk hatine çapkirin.
به هزاران belge و doküman ji arşivên devlet hatine tomarkirin. Bi hezaran makale û lêkolînên cuda hatine amelekirin. Di nava belgeyan da heta natû belgeyek lê nêrînên devlet piştrast bike tune. İsmet Ünlü de biranîn xwe dibêje me gelek hewda lê me pêwendiyên şexsayî û înkizan tespît nekir. Lê muqabil hinîk aliyên siyasî û kesayet li ser navê gelê Kurd nêrîn û nîrxandinên xwe yên derbarê tevgera 1925 da di çerçeva lê nêrînên fermî de tespît kir û nîrxandin. Ev nêrînên devleta Türk ji aliyê Kemalîstan da hatibûn amadekir. Hinek aliyên çepên Türk jî li ser van nêrînan tevgera Kurdan a 1925 wek tevgerekî paşverû lanse kirin. Nîrxandin û şîrovekirina bûyerên dîrokî divê li gorî şert û mercên wê demê be. Konjektûra dinê sosyolojiya civatê avantaj û dezavantajên demê divê em baş bizandin. Li bervanga parvekirina bazara dinê de rola miletê Kurd çi bû? Dikarin çi bikira divê baş beyanaya lîzîn kirin. Gelo tevgera Kurdî çiqas bi rêxistinî bû. Stratejiyek netewî û rêxistinêk bihêz hebû an tune bû. Divê baş beyan analîz kirin. Divê em tevgera bidî bi têgeha serildanê an berxwedanê pênasê bikin. Devleta dakirîker bi provoksyon û hevdanê di heman demanda xwestiya pêşî li tevgera Kurdî bigirin, berxwedana milletê Kurd wekek îsyan bi nav dikin û xwestina qetliyamên xwe meşru nîşan bidin. Bengeha siyaseta xwe li ser sevîna red, înkar û tunekirina milletê Kurd ava kiriye. Devlet di heman demanda berxwedanên gelê Kurd wek îsyana keseyatan pênasê kiriye û dike mînak berxwedana koşkirî wek îsyana Elîşêr bi nav kiriye. Berxwedana 1925 wek îsyana Şex Saîd bi nav kiriye. Berxwedana Dêrsimê wek îsyana Seyîd Rıza bi nav kiriye. Berxwedana Agirî wek îsyana İhsan Nûrî Paşa bi nav kiriye. Em dikarin van mînakan zêde bikin. Lê ya pêwîst ew e ku em baş bizanbin dewlet çima rastiyan ve dişêre û çima çîrokên xwe li ser civatê fers dike. Ji ber çi devleta Türk xwestiye wesfên millî veşêre û berxwedanê wek bertekek olî û şahsî nîşan bidin. Ji raya cîhanê re gotiye ev hevdanek olî paşverû ye. Lê di nav civata Türk de jî wek bertekekî anarşî an terorî li dijî komarê pênasê kiriye. Devlet bi plan û stratejiyê Kurd bi zanyariyek civakî xwestiya reng û wesfên berxwedana millî veşêre. Nabarokê berevajî bike û weke tevgerekî paşverû binêrxine. Raya giştî bi manipülasyon û derevan bixapîne. Siyaseta xwe ya hovyane bi hêsanî bimeşine. Tevgera 1925 tevgerek millî ye. Tevgerek civakî ye. Bina ve tevgerê de ji hemû beşên civatê kesayetên cuda yên temsîlkarê ne. Şêx, bey, axa, rênçber, feqîr, dewlemend, gundî û bajarê ne. Em gava em li profîla serok û rêveberiya tevgera azadî mêze dikin, gava em li nûnerên bajar û bajarokan dinêrin, di warê temsîlkariyê da hemû kesên di civatê da xwedî cîne. Devlet bi provoksyon û zaxtan, bi girtin û operasyonên taybet baskên rêveberiya tevgerê şikandiye. Doktor Fuat, Ekrem Cemil Paşa, Hacı Musa, Hüseyin Paşa Haydarani, Ehsan Nuri Paşa, Şeyh Tahir, Seyyid Abdülkadir, Şeyh Şerif, Hacı Avdi, Babet Ucuk, Hacı Musa Bey, Yusuf Ziya, Halid Bey Ege Cibri, Halide Hasan'a, Salih Bey Hene, Şeyh Said Piran, Uya, Yen din damajranerin tevgera azadine. Emu bi renk û dengên xwe wêneya sosyolojiya civata Kurdistanê ne. Ev wêne bi xwistiyana berxwedanê rast neber çavan. Şeyh Said serokekî netewî Şeyh Said serokekî netewî olî û civakî ye. Milletê Kurd û yê gelê Kurdistanê bû. Berxwedana 1925 bi tevahî du me dom kiriye. Lê bandora wê li ser civatê têra xwe zêde bûye û berxwe firebiye.
Beya reveberiya tevgera azadi jî du beşên civatê pêktir. Beşê jê leşkerin, îdarekarên heremê ne, serokê eşîret û malbatan e. Beşê din jî kesayetên reveberên civatê yên sivîl û ruhanî ne. Em baş dizanin tevgera 1925 bûye qurbana berjewendiyên devletên desthilatdar û yên heremê. Rusya, İngiltere û Fransa bi şêweyek hevbeş pişkir û alîkara devleta Türk bû. Duwarê leşkerî û dîplomasî û aborî da şîrîkê qatliaman, duwarê hukûkê da jî mesûlên dîrokê ne. Tevgera azadî bi awayekî fermî ji rayedarên Rusya alîkarî û daxwaza diyalogan kiriye lê ew daxwaz bêbersiv maye. Nakokiyên di navbera İngiltere û Fransa tesîrek rabise tevgera Kurdî kiriye. Mesela Musev serê xwe ciyê lêkolînekî cuda ye. Xod û sîrên bazariya li ser Kurdistanê di belgeyên Lozanê da jî digirin. Dîsa têkiliyên navbera Bolşevîk û Kemalîstan da bi taybetî divê mirov li ser bisekine. Yekîtiya Sovyetê bi her awayî piştgiriya rejima Kemalîst kiriye û li dijberê tevgera Kurdî hevalbendî û şirîkatiya dewletên emperyalîst û dagirker kirin. Divê ev rastî baş bêzanin û ne işbîr kirin. Devleta Türk û devleta İngiliz ji bo berjewendiyên xwe ji bo Musul û mesela neftê Kurd kirina qurban. Siyaseta tunekirin û bê statûya hatiye peşrandin. Nûnerê Rezdar ên ragihandinê Kurdistaniyê nêja. Ev berxwedan û serhildana ku bi serokatiya şexsiyet têka di encamê da bi xetekirin bi 10,000 Kurdan û bi şewitandin û wêrankirina bi sedan gundan di nav rûpelan dîrokê de ciyê xwe girtiye. Serhildan û tevgera Kurd a bi serokatiya şexsiyet efendî li dijî siyaseta dewleta Tirkiye ya tune hesibandin û tunekirina milletê Kurd û tune hesibandina mafê wî yê netewî û demokratîk pê hatibû. Nîşan û sembola rûmet û hebûna milletê Kurd bû. Nîşana daxwaza mafê netewî û demokratîk yên milletê Kurd û nîşana daxwaza azadiya Kurdistanê bû. Ev agirê ku Şex Saîd, Xalid Bey, Gê Cibrî, Yusuf Ziya Bey û hevalê wan ji bo azadiyê pê xisibûn berdewamiya agirê azadiyê ye ku 3 sal berê wan hatibû sal beriya wan hatibû pêxistin û ev agir piştî wan jî netemirî. Ev hişmendî û hestê netewî mişimanî yên Şex Saîd Efendî û hevalê wî weke têlekî doza azadiyê berê xuda agirî da Dêrsimê ji we çû mihabetê naşî li hewlêrê li ser parlamentoya Herêma Kurdistanê bûye ala serfirazî û li ba dibin. Îro li Rojavayê Kurdistanê gelê me ji bo destkeftinên xwe biparêze û ji bo destkeftinên nû bi dest bixe ji bo mafên xwe yê netewî û demokratîk tê bikoşe li Bakur û Rojhilatê Kurdistanê ji agirê azadiyê de asên cuda û bi şêweyên cuda bêwesan pê dikeve. Devleta Tirkiye divê ji ber van darvekirinê Şex Saîd Seyrîza û hevalê wan ji gelê Kurdistanê lêborînê bixwaze û ciyê mezerê wan nemiran ciyê mezerê Saîdê Nûrsî eşkera bike. Di not û neyemîn salvegera darvekirina wan de em Şex Saîd û çil û şeş hevalên wî yên bi wî re hatine darvekirin Xalid Bey Cibrî, Yusuf Ziya Bey, Ali Rıza Bey, Bahadîn Bey, Faik Bey, Mela Abdurrahmanê Şirnaqî, Doktor Fuad bi 10,000 Kurdên ku di dema serhildanê û 2 salên piştî serhildanê hatine qetilkirin û hemû şehîdên Kurdistanê bi rêzdarî birbîr tîn. Rêz û silav ji bo em yên. Partiya Welatparêzên Kurdistanê. Gelek spas kekum. Bele tuşkubrayneja naha kek Kerem Serhadi de derhaqê Komîta İstiklala Kurdistanê ku bi azadî jê re tê gotin ama bi Kurtasî ya jî cemiyeta azadî, çergera azadî di derheq wê da di derheq ku hereket bi çawa dest pê kir bi çawa bi dawî hat û darizandin bi çi rengî darizandin çêbûn Gurguriyê wana
بالبلغات او بشكشي وبكر كلام كذا اللي صلى دارندرا من شهيد كل كردستان بريز وانا كينن ملت كرد في دادي وانا جير ناكا او نملنا قلبي ملت كرد هر ديجين غازم بكرتاي بيجم الحركات حزنا سبيس بيجان بويتشي دسبي اما شخصايدا كوبالي قيجو بخلقيك او حركات دم حزار نسدو نوت حيشتادا سلطان عبد الحميد كان başladı kıtayı kev. وسلطان رشاد كان شلوي بولوي دمي زختكي مزن سر كرداچي وجودي حزار نسدو دهادا Mahmutlar başanı da ne Mahmutlar. حزار نسدو چک دنگه خاطر بلند بکه برکاش حزار نسل دهادا لبتليسي دبني سروكوتيا وملاسلم دملي بالبيجي خليفة سليم خليفة سليم لوطن سلطان عبد الحميد السلبوني مكي كرن 10 سران ورما بشتي كو حميد شتاب طاويتن افداكات او هاد وشو كاري راشي شو غيداي وتابع شيخ شعبدي سيد علي با دوی داره دعوة مختلفة کردستانی کرد 1910 و 1913 او حرسک جی ادام کرد این دوی دمه دا در باشور کردستان حرکت شیخ عبدالسلام دست بکرد و در مدیات و میردین و قسمه کی با روید آقای حرکت الکیبتی دست بکرد اف تب مسئله ملی بون اولا تب هاتنه تک چوید بشتوی 1919 دا دیویژن آماسیا پروتوکولی یعنی روی داره معاهده کتیبو سرنامه کتیبو بودن حق کردا امی بدن مختاریتی در 1921 دا دیویژن قانون اساسیه و بطور دیویژن دیوی آنایاسا دور دا ماده چه کرن و اوی کرد دا زیده بین گره وی دیره مختار بین دما کو 1921 دا و قتل عام قوشگیری چی بود دی باوریا کردا به ترکا نه و سروی 1923 دا ارزرم جمعیت اکنامی وی حقیقی جمعیت استقلال اختلاس کردستانی یعنی آزادی کردستانی لبنی سروکاتی خالد بگ و به تب حوالی با و تب دامزران دنید دوبر دا تمام کردستان دا سروک شما بود سروک شما دیار بکیز دکتر فعاد بود یه بدریسی مصابت خویتی بود یه ملازگری کورسل پاشا بود یه آگیری المجبگی سیپکی بود یه بدریسی احسان نوری بود تشتاکی برداشی گرینگه یه وانه کی بود یه توش باید ملا المجید بره ملا سعید کردی بره بری زمان نه بری زمان آنی اخصرا جمعه کردن سروکی شبه باشخالی ملا المجید ابات اکل چه بود و دولتا ترک به حسیان اوجی او دمو مع قص بلكي كده بقى اوجي باخباره هرلجي الشيخ سعيد وفي باشي قاسم ابا بخار قلتناوية دابي بخار محكمة ده اقرار كده نكو مدرس ده تشتا بي بلغاز خبر ناد دبي 1924 دا لخراسان ارتشی بود دبي پاشا حضرتری يعني كمال بهاتوه دبي اجي وشان متقاعد بود يعني خانه نشین بود دبي امچو من سولك نویسی بدا یاوری وی بگو از متقاعد بین باشی قاسم احمد امچاکی پاشا تنه بود اونی که مسئله که زب گیرین که هست خازم
اوی بدون پاشا حضرتی را بیشن دبی سلام ببین گازی میکرد چون گفتم من بی باشی بیجا چیه؟ تشتم گریم دبی میگو پاشا حضرتی برا اوک چی کنه پارتی چی کنه کمپیوتر چی کنه دا سرخوبونا کردستانی دیگه کنه یک دبی بدری سابق مبوسو یوسف زیاد سابق یعنی یک یوسف زیاد یه دو به موسی بگی خوی یه سسیا به خالد بگی حسن یه چارات به کربی زن این ایفاداویت بهش بس نام کنیم یه پیجار به شیخ سعید یه ششا به میرالای خالد بگی چی به بی باشی تو کرا نام آوان حرکت وانا چی بود مرا به تلگراف بشینه اگر داخل نگی ها دلو بده کازم قرار بکر و ادی بین باشید که انا وان حرکت وانا کنترل مصطفی کمال چادش انقره در حال ادام وان 6 مرا دفت همه یوسف زیان بوده که میشه دیگه داشته حفظه موسی بگیش داشته حفظه خالد بگی حسنی کربه اول آغازی در رده این ifade شیخ سعید خروسی بگیرن زبستانه ما ها دازدانه قایم قایم خروسی تلگراف کیجی کازم دیریک را تشینه کازم دیریک همالی بلیسیه هم آجی در محکمسی باشخانه به شیخ سعید اختیاره نقاش همه کار واره هم ifade این برد بشینه حتی نیکوره ریدی قبول بشینه قبول کرد و خالد بگیجی بگیرن به مقابل دور دا اما کی کردنش چی بود هم یا کرسه پاشش چی بود و خالد بگ سرمارا درباز کرد این یارد برد تشتکی گرینگه خالد بگ ارزمی موشی با تو را نابده بریسه ببینه که ببینه آگری پادروس و عادل جواز و اخلاط و تطول را دبه چونکه نوع جبران را نویره بهر یه اوی خالد بگ اشیاء جبران نویره دوی ریداد بین و حاصل اسکنات مزیدگی رخنه بگیم کرد لی خواهی درنه خواهی بگید بین ولا نامشه شیخ سعید وقتا اوید بینه این مسئله خانیم شوشار هیا نظام ارزلمی که وزانه شوشار منطقه که روی در گازی اندام آزادی جمعیتی که سیست حمل توب کرد به وادی اولا گرد بریم لازم تی ام خلقی با هشیار ام برا خلقی با هشیار ببزامه شیخ سعید به طبی قدر اکباد به از هر باقبال خود زیارت کرد که پاروی ندیش علیه بزامه و جورتی پیرانی ام حرکت ها پیرانی روی داری چیز ده شیخ سعید کرد پرتای اوی بزیم شیخ سعید کیه؟ شیخ سعید نام بابی محمود فوزیه محمود فوزی کنه علی سبتیه حالویه اوجی کنه ملا قاسمه بنیره شیخ تیتشه علی دا دست بگیره حتی اولا شیخ نیمی ملا قاسم کنه ملا هیدر کنه حجی حسین کنه ملا هاشمه ملا هاشم 1060 نهادا دما که دکترش مراد چارمی ای داره اوی ادام تکه و داره الموی محمود فوزی واجد دیابه که دکترش مراد بانا ادام تکه شیخ سعید سرالاویجی اوه و داری ام کرد خدا که خواهی که مه ام کم مقتره اولاد رسول شیخ سعید خبکه چستونیه نامی اونها نامی چسوی داره کرد دیرک او گنجی داره چنار و بسمیل و اوی قضا میجیری داره نامی اینها چستونه نامی کردی چستونه نامی داره دیرک این مسئله هم دماغ حرکت دست بید کرد الفضل دکتر فؤاد حتی دکتر فؤاد که دکتر فؤاد کنه حاج عبدالکریم من باید حاج عبدالکریم
خط چریکی و دما که محکمه دیگرا قرار ادام آمده یه خواستم عدیز بیماری اما کسی قیمایی که محکمه یا مفیز ام سال 2006 خبا بس آورده این ماشه بودی و 422 ادام که بس آورده کنه بعد 6 خبر رو کنه اینو دیگر که تمام رو کنه اوله دیدی شما بسا دکتر فاطمه شما بسا کمال فوزی تنه شما بسا بابی تیجو تنه شما بسا سارا بگی تنه بنهره حسن بره صالحه بابی فرید برایه ای گلی دیار بکیه بره حسن میچاقی امریوی 11 سالیه اما دکتر محکمیه مثلا مفیچه پرسر ببین حسن سر نه یا پیورده ببین زن پدرمی چی رامی پرسر ببین سر کم تو دردون نه ببین سر آتیش یکی bilmiyorum ki 11 سال امریه جوی رج آدم بیدنی ایچه که امری کافی نه دزدینه محبت باشه که امریکتی ای بردید حسن باید فرید بوره فرید بوره بلکتی نه یعنی محکمه ساز جنابی محکمه نبود خاطر آب بود حتی سر دکتر فانزی فاضل اولیه فردویه دمو مواقعتنا دبین من دائما ملاحظات كل روجة في السردي عادي هون از بما جمهوران يعني بما شهيد دبین عادي آنها از سردنا ادام کرنے و روجة کی آنا کردستان یا سر بقبو و بابا اول گوتنا رحمتی دکتر فؤاد نمایی حساب بیداری یه اب حرکت هایی اب حرکت هایی هنک بیا دینیه هنک بیا ملیه هنک بیا چه بابو حرکت آزادی جمعه یا شیخ سعید نیمه شیخ سعید سروکی بیا پیشتی که خالد بر گرفت یوسف زیاد گرفت لویدی گرفت شیخ سعید دوام بید پیشتی شیخ سعید مردکی اولدار بود دیدار براسته فقط نتوی بود شیخ سعید مردکی نتوی شیخ سعید بین زمان زمان اب حرکت هان حرکت نتوی هکی ابید قلبی مزمان کاتب شیخ سعید فهمی بیلال روزان فهمی بیلال مردکی خطاییست بیبرون فهمی بیلال خود هم بیجه بیبرون کتا شیخ من اب حرکت ما یا نتویه یا اولیه بگوتم را فهمی کره من که حرکت اولی با اشیدت هم چه خدمتی شیخ سعید نوری چرکز علویه محکمه دیاربکر شخص را محکمه سیده برات قراری دنیده نهایت خدمتی شیخ سعید خدمت بکیده چرکز علوی دبی از قبول نیاکم شیخ سعید اداب کن مصابه گره دشوند اونو دا ادامنا سوچی اول يعني محكمة دياربكر استقلال محكمتي أساسا أو استقلال ما رجال جيولوجي نبي استقلال محكمتي ما بكيت شركة قتل عام قتل عام قتل عام محكمة كوكوجي محكمة كوكوجي شكل من هذا أبي قلبي مزبون من برجيبه دمو متنه بس شیخه که ایزدیا رو به شیری آنیم شیخ سعید عذاب کرده شیخ ایزدیا جهانه که منو دستی به حرکت دینی بیاد پکی شیخ ایزدیا دوا شریعت مسلمانت کرد یا دیدیا خریستیان متروپول بدیاتی دی ارمنیا به طبع پاپازی آشوری رو میدیادی او جانب شیخ سعید عذاب کرد هواشی
سد پیجی دو حد علوی درس بیش عشیرا کوچان آنی چه سید آنات بود هزار نسیم 26 داد دینا با حقه داد فرماه بی درس من قیب کسلاری اما علوی میجی موسا نزانه اجوا پرسیم کی گنه ببین کنو تو سکس ده هی کنو ماشوتی مو اما ifade var ver 1926 da evet aşırı koçan sen tezgah varine kısmen kon hemen adam kene kısmen koş hapse da buna ya mahkeme kararı be ava jin zari varı hep tezinin jine be mir hadan berdanmi هنا كان يكمهنا دولتي أنا حشتي سه حبا 1926 دا شينا قيصري القيصري بنادي السوبر بلاد كن جري وند بند تخازن زاري وان شخرا مدري خنا خلامي خو حتى یک گرل خود باشخانی بود اجمان زار اواجی نظری که باید چونکه ام گروه خواهد نظاری تجوا پرسید ببینید خود رو سکتی دارید او تو سکتی دارید او یمی آتی دا رو بلگوان محکمه ترایی اگه حرکت شیخ سعید تبع شیخ سعید هم دیندار بود و دار بود به حرکت ملیه یا آزادی جمعیتی بود حرکت اکارم به پرتایی اگه بیجیم یا خواهیم اگر پرسی و همین اما مثلا خالد بگی جبری شش حب مکتوب بی باش قاسم باشه تنده با قاسم شما düşünme yapırdı اینجا bu چیز 1923 da قاسم تلغراف افشاندیه لوزانه دبی ben binbaşı Kasım Ahmet biz Şerif Paşa'yı kabul etmiyoruz. Bizim temsilcimiz İsmet Paşa yani benamusu Kasım biz sonra da tespit o zaman. Ya Halil Bey'e bir şey ki Kasım. Şimdi çıma sinik bir şey de demisi bizi Cibran aşiret reisi. Ve aşiret cebet tezeci bir hocam yurdu. Kurab bir reisi o. شش حد مکتوب زیارت شد قاسم آسیر مکتوب دامی به قاسم به از به شرف مرنه به شرف یا سامونی تجدید کرد برای مرد به شرف آقا بمره نه به شرف ببینه حالا بگه جبری مرده که امیسا به احمد دروغه نکنی بزیدیم و حرکت روی بکرتایی انا به حرکت هانی تری ناویان شبه باشخانیان ازایان تمام کو بیشیم جمرا چند روز لازم بیاد خازن جوانی ما باید جلوک خودت باید زمان خودت جلال عدم بعد خود بیشه دبی گلی به دست به دو تشتا به دو چکات کارم خود گلی دو دست بفارشه یک اور یه دو زمان اگه اولا حتی یک بکی اولا ما یکه ما چی ما زمان هم زمان کنید دردن هم خلاص هم خازم هم زارو که خواه زمان زکماتی بگه هیدگرمی بکنیم هم جوره کنیم بزامن و بخوابن جروکا و یا عربیه یا فارسیه یا عثمانیه مثلا دنیا میگه که روزانی چی بود؟ همون چقدر پروفسور دکتر سلیمانی چی بود؟ کاری میشه تمام اینترنت نیرنه و لوزاری بیشه بابا اینترنت نیره بیشه اینترنت تبدیل نیستی لوزان 732 صحیفه اورجینالی مدرسه بود ده حد دولتی بود اینجا بنیره ماده 36 37 38 39 حقیقت داره کی مدید زانه ماده 40 به غیر مسلم آزادکار حق دارید او یا ارمنی یا فلان لازم که ام آین دیروگ خودم کردیم ام
جوانی خود بدن ناسکنی و انشالله بله واجب سیدات شکی بود نه و تمام نکری دو بحثا بلگه که حتی آنها نیزانی شیخ سید افندی 4 گرتن ifade کرده و بود فرمید هیه او مهم أنا ولا جابني را بإلقاء باش قد خيط خلاص ما بمرد بيجا وهذا بناموس قاصو ونو هندد با قاصو بشيخ بي أو الصور الجزاء كازن سليمان وأحمد شعلي وشي صلحدي ويدني أو تمام شعبوري كردالي بأبحمو هذا هر بأسكري بقى ليبسل ببراو من چه مراد هر چون نیت شیخ سعید هر سر موشی را در باز براده کرد. دی مقابل وردا شیخ مورا اولاد او نداره نشانه اتفاق یویری شربات تر دل مرادی چه شیخ سعید شیخ عبدالله اول شيء ما اختيار هنا بالتالي قاسم با يبقى أبي هل سر پلی را در باز کنه میکنه دید چه شیخ دیگه سر پلی ایجا قاسم اما ای فضایی بخواهی ها نه دو فلان البی قبول نکن دیگه من برازی خواه قره بری خواه قره اوپی خواه تک آنی خصول موضوع نشاط کنه نه ایجا ارماق که عشیره که على مين ما يكون أو تجي خالد بعدين بيقول توان ومن إشارات كده من خبر بيبقى بسال قريب بيقول شيخ أهلي كنت بقول دائما أزهد بيقول شيخ يسوع بستموجي له وبيبقى بسال قريب من قرى شيخ سعيد زبط وكل شيخ من تسليمه ومن إشارات كده بأوراق حمش ولا تقني بهذا موجة راديو ويقول من قاسم أما أقربائي هذا هذا جوية وخش جبرية دخازي كي مش تهيئة توي دخازي مجيبي لازم ببعش بيقولوا الشيخ الشيخ المبيشي قاسم واللي بدل من مكوجة بتسليم بيقولوا ولا الناس تنظر شو ما تتكلم بيقولوا سنك مليسي يجي عثمان نوري رشاد نقول مشي سايد توقيف كده جزاك بدك بشيني تسليم أدري يجي بالبارتوي أسكر هاد شخصية الدار بالبارت جار يكمي هذا تاسكوبو يا جديد أنا البارتو يفضل شخصية وقت حاكمي البارتو يتده يعني بداية محتمل بيجي محكمة دسبيك أيوة دسبيكي بيجي الشخصيات بس بحركة يمشي بحركة من دوامة مختلفة بالتصرف وتفضلوا نورا زبطي ده زبطة محتمل وزبطي شامل دياربكر كنت دياربكري وعلي سعيد كردايا اللي زوال داره كل داره لا زوال داره تاني وعلي سعيد ما كل رواندوزه وبخش السواوة مين ماشية سحر حاكمه مازال مفيد يزباشيه أولي يزباشيه علي سعيد يزباشيه البيون يزباشيه عسكري مقتنعه بس نمادا أحمد سريا أو سعودية أو الأوجه معكوسة أو حشر معكوسة يعني ملان البدري اللي شيخ من بصر كنت سويناك بصر خلافات الجناك بأنجة الجنانة حتى البدري يازي كي جنر قرماي هي باش بقال الشاذ عين هاد بيجي بنابا خلقه دا بيجي
الدواء هنا نوع تركيا دواء بامسو كردستان نوع أوروبا دايجي بيجن دواء شيخ سعيد يا خلافته بذاتا دنيا خلافته أصلا أبجي حلنا ما شغله وصابيجي روبوان دوانا تمام عليه حتى دما وعدم قراري بني سعيد بس يعني علي سعيد الجزء هذا بيشيخ مش في جزء دكتور وعندك مسافة شيخ سعيدي بالبرتاي يا سپاس بله هنك راستين كو چوتن حتى ايرو انديش قال تش چوتن یک جه دگوتن كو علوي و سني كرد علوي كرد سني دسترندانا شيخ سعيد دا ايري تبگريان كرد نچون هوارا درسمي سني و درسمي جيناتن شيخ سعيد ابيان چوتن کوچان عشیرتک مزن ها درسمیه به هر آوای فشتگیریا سرندان کریه و بدلاویجی پر مزن داره او یک دیسا چوتیک کو راستی یعنی چوته راستیک کو چوته چیه؟ شیخ سعید حرکتک گریجیه حرکتک حتى هناك باش دا چون دقوتن شيخ سعيد اجان انجليز او جهاد او جي دركات الموضوع ايجاد دبيكو ملت كرد ديروكا باش فهم بك زانبه بتايبت ديروكا نيس ديروكا دست سال داويد و اگر ام باش و ديروكي تي بكيجني امي ده تکوشینا آزادی ملت خدا از باور ما بسر از باور ما بسر کردن دبی کو ان دیروکا باش زانبن نزانم تشتکی کو وبون بازن بپرسن تنبه امی آبی کن بلما بر تلویزیونی اما مکتوب شیخ سعید به دست خانی بیسیه لا عربیه بچه که از بخونم نامه دو بله هنه را بندو بچه که را بخونم بچه که را هندک العربي بدي من الفقير محمد سعيد بن شيخ محمود بن شيخ علي البالوي إلى أمير اللبيب والكريم الحبيب وحضرة خليل بك ابن إبراهيم باشا رئيس العشائر الملي أبا خليل كوري إبراهيم باشا را شانية بدي عبد خازم عشيرة فهندي ولی سر دیاربکر ولی کلامه اما مکتبهات دستی شیخ سعید خواه یه رسانده لمقابل و خلیل بک نهایتیه بیا زمان کلی نکر يعني حركتها حطاني دكتور فؤاد أبي بيجي مو مستعد خلاص لو خلصنا بس دكتور فؤاد شما عندهم قراری گرکشون زنی چیه؟ مثلا اندیشه همه چیز ششا یا قرار یکمی که دکتر فؤاد سر عبدالقادر شیخ و اوی سبیرک شیخ ایوب شیخ ایوب میکنه شیخ حالتان بیرون بتسمع اول کمال فوزیه و اولا بنر قرار الشيخ سعيد نمروي شرط الله
زیادی حتی شیست و هشتا ادام چی دیگه یه شخصیت اول زیادی مهمان بتونن چند شش خبر بیشی با هم شما لحظه دی باقیش من پاسخش بکن دیگه کرد بکن ابوان بلدیوان عثمانی نه بز دیگه کردی و دیگه ترکی کردی انگلیسی بزبانا دنیای بلا کنه أنا أسكت. چکر دیگه ما مستقری هر تشتی از گلک سپاس مش بوانا قادری و لی از بازو سپاسداری تیجیش بو پارتیا ولاتن ولات خارجن کردستان جی پاربر کن کش بو و تشتی ارگانیزه کرد بو ام مبیاجی هنک آگاداریه کو مشاش زانون ام راستیاوانی بو هنک که مکیم زانون ام مالا این کش بو جم گلک سپاس